ibiturwanya byose ibiturwanya byose mvuze byose ntibibi inyuma bibi imbere. Kandi uraza kubisanga Imana yari kwibwira Abisirayeli ngo nibakomeze imbere hariho ibibazo biteye ubwoba. Niba tubwirwa gutera imbere, niba tubwirwa gutera intambwe, ntimugire ngo gutera intambwe iyo twaye tuje ngo ni amahoro. Oya, ariko ndaza kubabwira ibizadufasha. Nibikunanira bizakugora gutera intambwe muri uyu mwaka. Nibikunanira bizakugora kugera kure. Bizakugora gutera intambwe muri uyu mwaka. Nibikunanira bizakugora kugera kure. Nimba yatanga haleluya. Uyu mwaka gano mwaka udasanzwe natambuke hano imbere kugira ngo haleluya haleluya haleluya. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza. Nubwo mwakoze ijoro ry'ubusabane, ndabizi ko yari itariki ya mbere mwayigejejemo, ariko uyu ni uwa gatatu. Twavuga ko ari nk'uwa mbere kandi wo gutangira umwaka. Tunejejwe no gutangizanya namwe uyu mwaka. Turabakunda kandi bivuye ku ndiba y'umutima. Namwe murabizi. Turabashimiye ko namwe mudukunda, badukunda. Haleluya haleluya. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Arakoze. Tibiba byoroshe wenda ubwo n'ubwa mbere, ariko ubutaha ndabona azabishobora. Imana ishimwe ku bw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ishimwe ku bwamwe bwe mwese mwashoboye guterana uyu mugoroba. Arabivuze ko itariki ya mbere yararangiye, ariko kandi ati uyu ni wa gatatu w'icyumweru dutangiye. Natwe tubifurije umwaka musha muhire. Imana izakomeze ibarinde, bakomeze bahe gutera imbere mu mubiri no mu mwuka. Hanyuma turabashimiye kubwo kutwakira no kutubwira amagambo meza. Mu by'ukuri kudukunda turabizi, mwarabitweretse mu bikorwa, si ibyo gushidikanya. Hari ibintu abantu baza bavuga bakabivuga ku magambo gusa, ariko ndabizi abashumba b'iri torero badusuye tukiba i Burundi kenshi, kandi barabitwereka. Bishop ni kenshi yagiye atwereka urukundo dufitiye. Nigeze kubwira umuntu umwe, ndamubwira nti uko nza mbona unkunda njyewe sindagera kuri urwo rwego. Turabashimiye pe, nubwo tutokomeza ngo tubivuge, ariko imitima yacu irabizi, n'abana barabizi kuko tubibabwira. Muri inshuti zo ku mutima, kandi kenshi iyo mudutumira n'iby'agaciro, ni ukuduha agaciro kanini cyane. Aha si umuntu wese wahaguha, kandi ahaguhaye n'ibyishimo bikomeye, tubiha agaciro. Ni nayo mpamvu guhakana bitoshoboka keretse igihe bidashoboka, ariko igihe cyose gishoboka ndizera neza ko ntabwo tutazabitaba. Bitewe n'iki? Bitewe n'urukundo mugenda mutwereka. Turabashimiye rero. Duhaye ikaze mwebwe mwese, kuko nabivuze, duhaye ikaze n'abagiye kudukurikirana ku murongo w'ikoranabuhanga. Turabishimira namwe. Imana ibaheze umugisha. Nakiriye uriya mushitsi mwakiriye uvuye hanze n'umwishwa wanjye,
rwose pe apana umwishwa urya bazaba nyine wo gutoratora nk'iriya ngo mufitanye amasano yiriya naje nishimiye buriya nico gituma nzananga kwicara uko twicaye kuko iyo mutamwakira sinare kumenya ko ari hano nza nkunda ngo nicare ndeba abakristo kamenya abinjiye kamenya batinjiye ariko nyine niko bimeze ariko simbabwira muhindura ariko ukubo bamerera nabaho ngaho uwo baturuka inyuma icyo yabakorera yo kibakorera kubera ko mutabona nyine bene uko nguko nakiriye mushumba Rwiyereka nawe buriya turavukana buriya nawe n'umwishwa urumva ko hari ahantu tugenda duhura ariko ibyo sibyo cyane ahakomeye ni kuri Yesu Kristo Imana imuheze umugisha noneho rero reka dusome ijambo tugiye gutangizanya ry'umwaka niko batubwiye ko ariyo ntego cyangwa se ijambo nyamukuru ry'uyu mwaka nanje niyongereho tube nk'abaryiganaho gato uko Imana iri buze kudushoboza kuko hari igihe titre izivugwa noneho bikagora abantu kubyumva kubitahura ese bishaka kuvuga iki umwaka wo gutera intambwe tera intambwe gute ijahi ivahi hanyuma iganahi isi cyangwa dutera intambwe habaye iki isi hari amakondisyo bisaba n'ukugenda gusa bene uko nguko reka nanjye dufashanye kuri byinshi bimaze kuvugwa nanjye nongereho kuva 14 ibice 14 n'umurongo wa 14 kugera ku 16 hanyuma turaza gusubira gusoma kuva ni ikindi cyanditswe nongeyeho ibice 8 umurongo wa 23 tugere ku murongo wa 24 nakiriye n'abari bene data bakamera ngira ngo ubu byagenze neza kandi nabo bashitsa ubu butumwa bwose nibo babujyana abantu bagakizwa Imana ibaheze umugisha kubera ko mubikora neza mubikomeze gutyo nubwo namwe bibinjiriza nyine ntangorane dusome rero Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere 15 Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira abisirayeli bakomeze bagende murongo wa 16 nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka kuva 18 murongo wa 23 haravuga ngo reka tuje mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka 24 Farawo arababwira ati ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu icyakora timuzaje kure cyane muze guca karongo kuri ako kantu mugenda ariko ntimuzaje kure cyane nimunsabire kuko umushumba yayishuriwe akagira iyerekwa agahishurirwa n'Imana akabona ko iri jambo ari ryo tugomba kugenderaho kwishingikirizaho kugira ngo tubone uburyo gusoka ndumva hariho abantu bato bimenya gusoka n'uruzitiro abantu bazabubaka uruzitiro bakazana ibindi biti bagasoka muri nuva nari nshatse kuvuga andi magambo dushigikiriza kuri iri kugira ngo rigire ibisobanuro none rero ngo n'umwaka wo gutera intambwe ariko ndaza kongeraho kubera ko nagumye ntekereza cyane ndatekereza ndavuga ngo ese intambwe imwe umuntu ayiteye yagera kure intambwe imwe umuntu yongereyeho indi akongeraho indi byakwitwa kugenda birumvikanye
intambwe imwe uyongereyeho indi ukayongeraho indi byitwa ko ari ukugenda. Noneho nza kubihuza, ndagenda mbihuza, ariko cyane ndagenda kuri iri jambo rivuga ngo ube umwaka wo gukomeza kugenda, utera intambwe ariko ukomeze utera intambwe. Imana yabwiye Abisiraheli, iri jambo ni ijambo bakoresheje ryiza wenda ryo kugira ngo abantu baryumve neza, ariko Imana ivugana n'Abisiraheli, Imana yabwiye Mose ngo bwira abantu ngo bakomeze bagende. Niko Bibiliya yavuga, babwire batere intambwe ariko intambwe idahagarara, bakomeze batere intambwe, bakomeze bagende. Ariko mbanze ngaruke ku ndirimbo abaririmbyi baririmbye, mbega indirimbo we, ese nakanditse mukabyaramo indirimbo mwaririmbye ivuga ngo ntiwemere ko ngo umwanzi agira gutakunya. Noneho hazabiye abaririmbyi baririmba kabitegereza noneho nkibaza nise aba bantu ibyo baza baririmba baza babyumva bise na yangoneka yari kwisoma Bibiliya, yari afite Bibiliya kandi yari kwasoma, kandi ayasomana umwete ndetse abishaka anabinezererewe. Bibiliya ndiza yama isobanura neza, ariko kurinda afata Bibiliya akayisoma kandi akayisomera mu modoka, ntugirega ngo byari byo bene ibi bintu, ariko ngo ayisoma uko ayisoma ndiyumve, uko asoma ndiyumve, araruhagirirwa umugisha. Abona umuntu umubaza ngo ese ibyo usoma urabyumva? Aba umugabo w'igitangaza iriya nkone yamavuga ngo simba ndabyumva gute, nta muntu ubinsobanuriye. Ngo ntiwemere nk'umwanzi ngo abanyaga iby'agaciro. Uko ndabyo none nabanje nibaze se iby'agaciro murabizi? Ese ibyo muhamuririmba iby'agaciro tubigaruye tukabigarura neza tukabivuga mwosanga hari ibyo mwanyazwe, kandi indirimbo muhamuririmba ariko mubuze basobanurira ibyo by'agaciro umwanzi atagomba kubanyaga. Umwanditsi yaranditse ngo shika sana ulicho nacho, ngo ukomeze icyo ufite kugira ngo umwanzi atagira gutata kikwaka. Bibiliya ngo twihesha agaciro k'abagaragu bike. Muzi ko umwanzi yatunyaze kwiha agaciro. Pere kuri cyo cyonyine gusa, kandi iriya ndirimbo ira si ikintu, ndetse nagiye gufatira kuri ako, ariko kandi kabanje se yari ko ariko ngo numujura ngo nuko gusa ahantu nzari ko numva nyine naho ngaho, ahandi naho muhe mikrofone cyangwa uhavuge, ndahavuze neza. Nanje numvise ko nezerewe, mwavuga ngo amen. Amen. Nza nshaka rimwe na rimwe nza nkunda ngo dusobanurire abantu, kubera yuko kuririmba ni bito, gutahura no gusobanukirwa no kubishyira mu muti nicyo cy'agaciro. Satani yo tureka tukaririmba tukanatamba ariko tutazi ibyo ari byo. Icyo dushaka ko abantu bakora ibyo bumva n'ibyo bazi. Sema amen. Haleluya. Murahari? Ngasubira mu papa. Winjira mu rugo rw'intama. Nushaka kuba nkuririmba nikako kwise. Winjira mu rugo rw'intama, atanyuze mw'irembo, uwo n'umujura agambirira gutwara ibyo ufite.
umwanza gutwara iby'agaciro cyara ntiwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. rekera umucuranzi yagiye ku ishuri yagiye ku ishuri nani wari kuririmba yagiye bagiye ara yasohose control njyewe ndi umushumba ndi umubyeyi uriya ndabakunda cyane nicyo gitumaga naringiye kandi nza mbona kurikira ijambo ry'Imana natwe haririmba tuba tumukurikira agiye kubura tuba duhombye ni ngombwa rero umuvugabutumwa agiye kuba nuko kumucuranzi simbamenye iyo yagiye nawe no kuberekera gutyo ariko nawe naze nanje namutegereye hacuranga none se we yoja gucuranga tugasohoka we byo muryohera nico rero reka twe dufashanya twese ninjya kubwiriza nawe aze hano nawe nacuranga natwe tube hano yocuranga tukama duceceka yobireka siko biba bimeze ibyo mbikoze k'umubyeyi n'umushumba mu rukundo ngira ngo bigende neza turacyari kumwe tugiye kuganira rero gutera intambwe Imana yabwiye abanyisirayeli bamaze kuza bageze mu butayu bahura n'ibintu ngo arangize Imana ngo irabitegereza ibona bacitse indege ibona bagize ubwoba ibona bagiye gusubira inyuma ibona ko bararira abagore ko bararira kandi kuriya muzamubona muzotegere neza utarabigenzura abagabo ndibaza barira kimwe n'abagore hayi saturira gutandukanye n'abana nabo ntibaza barira nk'abantu bakuze inka n'ikimasa ntibiza byabira kimwe n'inyana z'imitavu na za nyina ntiziza byabira kumwe ibyo bintu byose kari kabaye akavuyo k'inka kwabira ihene guhebeba intama gutama abadamu kurira abagabo kurira abana ko bararira hari ibintu uko iyo tubivuga biza bisa naho byoroshe ngewe narabibonye rimwe duhunga muri 96 duhunze intambara mw'abantu b'Imana mwe turahunga duca mu kibira ndobo ni uzumenyera amakuru y'ibintu mbanze ngaruke kuri ibi bintu bigera kuri 4 intambara tugira tiziduturuka inyuma yacu ahubwo zituruka imbere mbisubiremo ndavuga ibintu 4 intambara tugira intambara zidutera ndiziba inyuma ziba imbere nicyo gituma no kugenda iyo bavuga ngo dutere intambwe tibavuga gutera intambwe dusubira inyuma kuko inyuma nta kibazo batubwira gutera intambwe tuje imbere kandi ni intambara ziri icya kabiri ibitubuza gutera imbere ntibibi inyuma ibitubuza gutera imbere bibi imbere yacu kandi niho twaye tubwirwa ngo dutere imbere tuja tibizoroshega nico gituma ngiye kubabwira ibiri hari imbere hazabigiye abantu bavuga abantu bakazamumva ngo n'umwaka wo gutera imbere gusa bakagira ngo none ngo niko kwigendera gutya gusa imbere niho hari intambara nibitubuza gutera imbere biri imbere umushumba yabivuze hari akantu yaratangiye avuga ubuzima bw'imibereho y'intambara yaravuze ati iyo Imana yagukoreye ikintu kirya kintu kiza kiva mu izina ry'Imana si inyuma ni imbere nuko tuba tuvuga abantu bakwamagira ngo gutera intambwe akabageziri icya gatatu ibiturwanya byose mvuze byose ntibibi inyuma bibi imbere
kandi uraza kubisanga Imana yari kwibwira Abisirayeli ngo nibakomeze imbere hariho ibibazo biteye ubwoba. Niba tubwirwa gutera imbere, niba tubwirwa gutera intambwe, ntimugire ngo gutera intambwe iyo twaye tuje ngo ni amahoro. Oya, ariko ndaza kubabwira ibizadufasha. Nibikunanira bizakugora gutera intambwe muri uyu mwaka. Nibikunanira bizakugora kugera kuri. Cya gatatu. Sani cya gatatu nari maze kuvuga. Icya kane. Nari mvuze intambara, nari mvuze ibitubuza gutera imbere, nari mvuze ibiturwanya byose. Icya kane, abaturwanya bose ntibabi inyuma, babi imbere. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo basubira inyuma. Buri umuntu asubira inyuma afite impamvu yatumye asubira inyuma. Hariho ikiba cyamugaruye, hariho inzitizi bazamugaruye agasubira inyuma. Kandi rero Bibiliya yamivuga ngo basubira inyuma. Ngo umutima w'Imana ntuzugira gute? Tuzubishimira. Abaturwanya bose mu myaka nabaye ubushumba, nta muntu nabonye undwanya uturuka inyuma, ni imbere. Ni imbere. Abarico gituma umuririmbyi yari unje imbere Mana isumba byose, je tandegenge muri yisi kondo mwimukira nagufite nagera unje imbere mbere ngabinyigira Yesu mbere ngabinyigira. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Turacyari kumwe. Uyu muririmbyi yarayishuriwe abwira Imana ngo unje imbere Mana isumba byose, ndi imbere. Yarazi ko imbere ariho hakomeye, yarazi ko imbere niyo hari ibintu, imbere niyo hari ibisubizo, imbere niyo hariho gutabarwa, imbere niyo hariho kuzamurwa, imbere niyo hari wishurirwa, imbere niyo hariho imbaraga, imbere niyo hariho ibyiza, imbere niyo hari ibisubizo. Araririmba ngo unje imbere Mana isumba byose. Sema amen. Iyo ngiye kubivuga ibikurikira. Undi araririmba ngo urugendo dufite, nurwo kuja mwijuru umukiza niyari nanjye nkwiye kujayo kandi umunsi zabangezeyo zamuhimba turimo turavuga ngo dutere intambwe, niba turimo turavuga ngo dukomeze urugendo, cyane cyane ndavuga mu bintu bijyanye no mu buryo bwo mu mwuka, ndavuga mu bintu bijyanye no mu buryo bwo mu mwuka. Ibindi by'iterambere bazabibabwira abandi bazaza nyuma yanjye. Uru rugendo, izi ntambwe dufite sizo kuja mu Buraya no muri Amerika, n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Dutere intambwe twaye tugana mu ijuru. Utera intambwe ugiye kugera mu masezerano y'ibyawe, bazabikubwira. No gucakira imigisha bazabikubwira. Ariko nimuza muntanga ukungu ko atari kuba ngo kubahenda henda ngo tubahungure.
bari abapagani bose babubaka ama etaje, hari uri mu kubabwira ngo bagiye gucakira imigisha none. Tuze tubahunguza ibyo ngibyo abari byo bibazana ngo muje mu rusengero ngo tuye kubabwira ngo mugiye kugera ngo sawa, nimwubaka ama etaje, nimubona amamodoka, Imana ihabwe icyubahiro, nimuzamuke, nimba mugera hehe nzabuhamenya nuko aho wifuza. Uzaba abandi bari hano hanze ifaranga bafite. Tubande twumvishe urugendo dufite n'urwo kuja mu ijuru. Izi ntambwe batubwiye ngo n'umwaka wo gutera intambwe, sema amen, n'umwaka wo gukomeza urugendo rwo kuja mu ijuru. Kandi umukiza ni yari, kandi natwe niyo dukwiriye kugira gute kuja. Ninde washimye uyu mwaka? Hano hari abantu bashimye Imana. Murahari? Murahari? Mwarashimye mu mutima? Mwarabivuze? Mwabivuze mu rugo? Ko ndabaza iki gipe. Kanibariza hari. Mwarashimye wa mu mutima? Yego mu mutima hano. Ninde muntu washimye ko yateye imbere mu by'umwuka? Kandi murebe namwe bitangaza namwe. Hari umuntu washimye akavuga ngo ndashimira Imana ko nateye imbere mu by'umwuka? Wabishimiye mu mutima? Ngo we yabishimiye mu mutima. Ninde wakwigishe buryo? Hari cyanditswe kivuga ngo tse dushimira mu mutima? Bitorera ibyanditswe bitabaho. Ngo yashimiye mu mutima. Abandi nabo ngo bashimiye mu cyumba. Ariko dufite abakristo b'abanyantege nke yemwe batazi iby'Imana, bataratahura, batarasobanukirwa, batazi akamaro ko gushima, batazi impamvu zo kuvuga. Gushima ni ukuvuga, si ukubitekereza, si ukubyiyumvira, si ukubigambirira, si ukubiganira n'abandi bantu, ni ukubivuga ukabibwira abantu. Muzamugira isoni ko mutazamugira isoni zo kuvuga mu isoko, cyangwa ngo mugira isoni zo kubisaba. Ako kari gaciye ariko nigitangaza n'ukuri mu mutima. Ahubwo nawe wanashimiye mu mutima. Bibiliya bangwa izibona niribwina mu mutima. Ahubwo nawe ushaka abantu bo gukomera amashi washimiye mu mutima. Naho abandi nta muntu ikintu kize kintangaza ni bamumva ko twatwiga gutera intambwe tuje imbere. Abantu bahita babona kuba runaka, kwitwa runaka, kugera ku bintu runaka. Iby'umwuka Satani yahumishisha abantu, arabahumisha imitima. Ibyo gutekereza agaciro k'iby'Imana byavuyeho. Inzitizi zose tugira zose ziba imbere. Ibitubuza kugera ku byo dushaka kugeraho bituba imbere. Ibitubuza gusenga biba imbere. Ibitubuza kuramya no guhimbaza bituba imbere. Ibitubuza kuzamura amaboko bituba imbere. Ibitubuza gutera haleluya ngo tuyakire bituba imbere. Si inyuma biba imbere. Hari abantu mwabona baje kurwana n'abasirikare, ntiboza kurwanya abandi ngo babaturuke inyuma, bazaba baturuka imbere. Intambara zitangira gute? Tawuza kurasa undi ngo amuturuke inyuma, azamuturuka imbere.
ndacayemvuga iby'imbere. Hari ahantu tugera mu ntambara, hari ahantu tugera mu nzitizi, hari ahantu tugera kubiturwanya inshuti zigaceceka, hari ahantu tugera mu ntambara ababyeyi bagaceceka, hari ahantu tugera mu ntambara abavandimwe bagaceceka, hari ahantu tugera barya ngo ni mfamfe bagaceceka, hari ahantu mudazagera abantu bose bakabakimya, ariko ndaho wogera ngo Imana iceceke. Sema amen. Bibiri iravuga ngo igihe cya Yobu ngo abavana inshuti ziwe ngo zashitse zicara iminsi 7 ziyazi mureba ibibazo afite, 7 batavuga, bumiwe ngo bahumiwe, 7 bataye bavuga, baravuga bati ibi ni bitangaza tubonye. Usari icyo gihe bacecetse cyose iminsi 7 Imana yari kwivuga. Ese turi kumwe? Imana ibaheze umugisha kubwo kumva. Hari ibyo rero dusabwa gukora kugira ngo dukomeze gutera intambwe cyangwa dukomeze kugenda, nibyo tugiye kuvugana. Hari ibintu dusabwa kugira ngo urugendo ndiruhagarare. Hari igihe rero intambwe umuntu azabura hacisha intambwe. Hari igihe abantu baza badindira umuntu akicara ukibaza ngo isi iminsi umuntu amaze ni kubera iki. Ngiye kubabwira ibidufasha gukomeza gutera intambwe. Hari ibizi bitubuza gutera imbere mu by'umwuka, hari ibizi bitubuza gutera imbere mu buryo busanzwe bwo mu buzima busanzwe. Ibyo rero bitubuza, hariho ibisubizo bituma dukomeza urugendo. Ako ni igitangaza. Uzi ko hari ahantu umuntu azagera akavuga ngo reka reke gusenga, ariko kubera kuruha akavuga ngo Imana yarumvise ngo reka ndeke gutyo. Kurya uba wicaye, kontrere yo kugenda ni ukwicara, ni ukuryama. Kandi mu buzima bwo kuja mu ijuru nta kuryama kubaho, nta kwicara kubaho. Hoya urugendo rwo kuja mu ijuru nta havuga ngo twicare. Ngurasenga iminsi imwe numara uzayireke, nguraramya iminsi imwe uzayireke, ngurakorera Imana iminsi imwe uzayireke, ngo impano ngo reka ngo mbe nihagaritse, ngo sinkora ngo uyu mwaka nzakora ubundi. Uko nguko biba byapfuye, nta ndamwe buhawutera uba wananiwe. Mu rugendo rwo kuja mu ijuru ntabwo dushobora. Iri jambo niryo, ni intambwe ku yindi, ni intambwe ku yindi, ni intambwe ku yindi, umuntu akaruha akagera ku cyo Imana ishaka kwageraho. Ariko izo nzitizi niki kize gituma tubasha gukomeza kugenda? Niki gishobora kudushoboza gukomeza gutera intambwe? Hari ibintu nateguye nka bingahe, reka mbivuge. We narashobora kutabisobanura byose, ariko nze kuvuga bingahe. Icyambere, ugomba kuba utera intambwe uri murumva ijwi ry'Imana. Nta muntu ushobora gukomeza gutera intambwe atumva ijwi ry'Imana, ntawe. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ndaza kubisobanura mu kanya. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumva ijwi ry'Imana, ubuzima bwawe bukaba ari ubwo kumva ijwi ry'Imana. Rya jwi ry'Imana niryo rizari gushoboza rero kugira gutera intambwe. Mu yandi magambo, gukomeza kugenda. Aha naho ndaza kugaruka, si ukugenda gusa. Icya gatatu, muri uko rero kumva ijwi ry'Imana bikaguhesha gutera intambwe cyangwa bikaguhesha gukomeza kugenda, hategerezwa kuba kutagira ubwoba, gushira ubwoba.
ndaza kubigarukaho aho umuntu azahagararira kugenda. Nigeze kubona rimwe ubwo ariko ubwoba ni bubi, ubwo nza nkunda kubibabwira. Ngewe navuganye n'umuntu akambwira ngo n'umunyabwoba titwojyana mu buzima busanzwe n'ahandi hantu hose, gusa dufatanye urugendo nkakubaza ndetse uzugira nk'ubwoba, kwambwira uti rwose ngira ubwoba titwojyana. Oya ni ukuri, kandi ntukajane n'umunyabwoba uzoba ujanye n'urupfu, kuko umunyabwoba yo kwicisha cyangwa akagufungisha. Nageze mbona igihe cya Kongo, mwageze mugenda abasirikare bakabahamagara ngo umunyabwoba agahindukira, kandi uko ryo si izina ryiwe, kubera ubwoba akabarahindukiye umuntu akabarafunzwe. Kabene ubu nageze namamusiga nkamanierekera nkamaza nkagenda sigara bafunga. None uko uwo buhindukira iki? Ubwoba bugira amajwi yayo adasanzwe. Narimbabwiye nigeze kubona umusirikare rimwe intambara yabaye yashushye, igitangaza cyabaye, amasasa ameze nka kurya kurushaho. Noneho ngo arangize ndamubwira yewe ibintu byacitse ngaho ga gerageza. Haya mamwira ngo amasasa yashize. Yashize ryari? Tamara tugiye gushira wese wabaye gute? Yamambwira ngo amasasa yashize. Ndireka nari mwegereye gante reka nkoreho ndebe nyine bene uko umuntu azakoraho. Ariko noneho magazine enye zuzuye zitarabaho n'urusasu n'urumwe rumwe. Ndamubwira ndi yewe wakigiye mutagishoboye. Magazine enye uzi magazine imwe bamwe amasasa ngahe? Ibanguya kubana na magazine enye. Ibintu umuntu bene nyina babize yorwanisha iminsi 4 n'iminsi 5 araho gusa rike n'icyumweru cyoshira. None erega ubwoba bwose burasa, ubwoba bwose burasa. Undi yarirutse atabana mu nzu n'umugore ariruka yamayira, ariko umuntu yo kwiruka agasiga abana n'umugore mu nzu, wowe uhaye wiruko haje nkuko. None se hoya rega tugaruke, erega hari ibintu abantu bazagira ngo biroroshe. Urusasu ruravuze urirutse utaye umugore n'abana musanganwe mu nzu ngo urarinda Satani. Nyamaraga abantu badaba ibintu by'Imana bazagira ngo nibyo byoroshe. Umuntu yo kangwa n'imbeba zaziruka akavuga ngo mu izina rya Yesu uwo ngukizera ngo azarwana arwana gute? Ahubwo warapfuye. Ibyo gutera intambwe byo ndi uruhu byumva urabitera gute? Kwara yarose ngo abantu baba mukandagira ku ijosi, kandi umutima ukamusimba, kandi akabyuka mu gitondo ntawe yabonye wamukandagiyeho, ariko gusa ngo karama yumva ngo ijosi ngo karumva ryaremereye. Turabasirikare be hari umusirikare worote izo nzozi ngo yabonye umuntu. Oye tureka abasirikare abasanzwe abangaba tubona b'u Rwanda, abangaba hari worota ngo karakandagirwa ku ijosi akamabyukana akabyukana ubwoba ngo hari umuntu wamukandagiye ku ijosi. Muzi inzozi z'abakristo kozi Satani kumunyandege nke, Satani kumunyandege nke, Satani ku muntu udasenga, Satani ku muntu w'umunyabwoba n'ubusa. Cyoro utera indanga. Noneho rero twanya kuvuga ngo uyu n'umwaka wawe n'uwawe n'ukuri n'umwaka wawe wo gutera intambwe. Niba uzirikanye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri wewe,
automatika ndasibyo gusengera tibirinda gusengerwa. Oya, hari ibintu bitadusabye gusengera iyo tumaze kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, riryo umwanditsi yanditse ngo rigwire muri mwebwe, ngo nirigwira rizagwiza ubwenge. Iyo rimaze kugwira muri wewe n'ubwoba buzabuhunga. Ikizacirukana ubwoba ni ijambo ry'Imana. Icyakane ndaza kubigarukaho mu kanya gato. Imana yabwiye abanyisiraheli, yabwiye Mose ngo bwira abantu ngo bakomere. Iyo umaze kuva mu bwoba rero ikize kigushoboza gutera intambwe nuko umaze kuba strong, umaze gukomera. Komera. Ndaje nsoma ijambo ry'Imana. Icyagatanu kidufasha gukomeza gutera intambwe nukumenya ngo urugamba ruri imbere surwawe. Imana yarababwiye iramubwira ngo Mose we bwira abantu nubwo bayi babona iriya nyanja, nubwo bababona Farao, aho bigeze ukurwana kwabo bararwanya, ariko aho bigeze intambara si yabo. Iyo umuntu akayamenya ngo intambara ari mu ntambara ni wayurwana ntazashobora gutera intambwe. Ikize kidufasha nukumenya ko urugamba atari urwawe. Iyo umaze kumenya ko urugamba atari urwawe biroroshe. Kimwe bigaza kudufunga nuko tumara nk'icumweru, twamaze icumweru. Badufashe kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cumweru ndabwira nti dukora igiterane. Aho hari nyine bageze batureka tukaba nk'abasohoka. Nuko twatugize n'imisiga mu masengesho, twari muri prison, ariko prison yo gusenga ngo tumare turabwiriza nijoro gatako arereko atubwira ngo abonye badufungura ngo buje buca baje ngo batujane mu mpimba. Ariko nigitangaza mu gaco uzi kurara Imana ivuze ngo ejo ngubona cha mugenda bugaca babajana mu mpimba mu gitondo kare tubona imodoka irashitse. Sinzi uko yari imeze. Tugiye kutwakutugira ngo mugiye kuturekura, tubarekura gereza neza baratujana ahantu bari bategereje imodoka ija kutujana. Icyo nari ngiye kuvuga ni icyo nshaka kuba, ariko noneho ngo tuye kwinjira njewe mbanagize kera ubwenge ndavuga nda ahantu tukomba nyine buryo udafite ubwoba uzukora ibintu nyine abandi abacu bamavuga ngo bazava ngo ntibaza binjirana ama telefone ngo bazama basakana amanishira mu isogesi bayinkureho, ariko ndayinjirana n'ubundi nungufungwa nta kibazo kibirimo. Telefone n'ubundi siyo yamfungishije. Icyo narivuze niki, icyo nari kuvuga ngo iyo wayibona intambara ari wowe wayirwana tibize bikunda umuntu azahwera. Noneho ngewe ntabwo banari mfite, nari kuvuga ngo Imana niba yashatse ngo tuje muri gereza hari ibintu tugiye gukorayo bitazibagirana kuri iyi si. Ndababwira ndi Imana kwiturese ngo tugende tuje mu mpimba ariyo tuja muri gereza. Ndababwira ngo nukuri ndabarahira ibintu tuzokora bizosigara ari imigani kwisi. Bakamera ngumva ngo nkuko ngo kuravuga ufite ubwenge. Ngo sushingiye kuki ngo mandabwira nti mureke dusenge. Ese ko birumvikana gushira Imana imbere, kubona urugamba atari urwawe, kubona ibibazo urimo bitari bye, ukabona ko atari we tanzira wo bibonera, ukamenya ko ivyo bibazo Imana birimo nibyo birya bya ba Danieli bababwiraga ngo bashendrake na bameshake na Abedinego
bakababwira bati umuriro nibawongeze, bakamenya amakuru. Iba umutima ukababwira ati iby'umuriro si ibyacu, twebwe ibyacu nibyo kureba Imana. Sema amen. Ati naho iby'umuriro byo nibabizana, hari ikibazo kirimo. Umuriro sura tureba twebwe, iki tureba ni ukwizera Imana yacu yonyine. Naho iby'umuriro ntibitureba. Noneho twebwe turi mu kugira ikibazo tukareba n'ibitatureba. Iyo ugiye kugira ikibazo cyo kureba umuriro n'ikibazo ugiye kujamo, buriya uba wananiwe. Inzira nziza ni ukureba gusa uwo ugiye kuja muri cya kibazo, ukareba Imana ko urugamba atari urwawe. Icyo gihe rero ikibazo kizagikemuka. Impamvu zituma mubona ibibazo biza bitujwigiriza umuntu akazaja kuva mu kibazo yarapfuye, nuko azayishira imbere akaguruka akaja mu kibazo. Noneho hirya telefone nene asigaye uza akazi yakoze, ntibagiye gusambisha bacu. Uwa mbere baramusambishije aravuze ngo agaruke atubwiye amakuru ko basambye. Bafashe uwa kabiri, fashe irya telefone, pamagaye umuntu zana dosiye, ihuta tuzanire dosiye y'igipapuro nyine c'inama twari twakoze ensemble. Noneho ntibamenye ikibazo aho cavuye. Nama mpamagara umuntu ndihute amawiruka vuba vuba ubizana. Aragenda ngo shikara bizana. Nije wagiye wa gatatu. Mushike na manager namwe. Wari ufite urubanza. Aravuga ati se ibu bivuga hiki? Ntese urashaka gupfa? Kandi gabyaseriye, nimba udashaka gupfa wewe n'umugore n'abana mukazafa nabi, unumva uko ngiye kukubwira wowe. Tundeba uko wawe ndeba, ndaguhitana mu buryo bwo mu mwuka. Akambwira ati ariko wewe wabanje ukavuga ikiba nditonde, itonde wewe, itonde manze nkubwire. None arareba ndamubwira ngo ndangize nzanire ya dosiye. Daimo ndakiri dosiye irebe. Kurabona ibyo bazanye bihuye n'iyi dosiye yisome. Arayireba mumenana. Ngo none ngwikuye, ntinikuye, ntinari nifise. Ngwifise ndego. Ngo none wayinjiranye gute? Ni mushinga nyakubaho. Ntiwereka kumbaza ivyo ti dosiye ngiye. Mariya amambwira ngo sohoka. Mu mwanya tubona araje, aratubwira ngo niyemeje gupfa, ngo ariko ngo sinoreka murengana. Yaje kuba inshuti yanje. Kurya abanyabwoba, tukajane n'umunyabwoba, tukajane n'umunyabwoba. Nimba udashaka gupfa mfa, yo kwicisha no kuguteza ibibazo gusa. Umunyabwoba azavuga amakuru atariyo. Bo babaza ngo se muvuye, akavuga ngo tuvuye ingiyi kandi muvuye. Uwo muntu rero ndashaka kubabwira iki, nubona no mu by'Imana uri kuraganira n'umuntu imbaraga z'Imana, ukamuganiriza ubushobozi bw'Imana, ukamuganiriza uburyo Imana izindura ibintu, ukabona ndahaya byumva agiye kukuzanira andi makuru, muhunge muviruhande rw'uwo muntu azaguca intege. Sinza mbabwira inkuru nyine nubwo utabayisa nka neza, isa niteye isoni, ariko nyine nagaze mbikora. Igihe na diplome yari yarangoye, noneho bavuga ngo abantu bafashe ama diplome ngahaguruka uko maze gutsindwa gatatu. Mutima ukambwira ngo irahari. Ese ko turumvikana? Mwumva icyo nshaka kuvuga. Ikize kidushoboza gutera intambwe nukumenya ko urugamba ruri imbere atari urwawe. Umutima ukambwira ngo diplome urayifite ntiraza, ariko urayifite, ngahaguruka mu bantu nsinzwe gatatu. Wacu shakambwira ati nawe mu mutwe ntiyagipanze neza. Ugire kubura diplome
ugire nuko bavuze ngo abantu nibahaguruke uhaguruke nkuko kamubwira ntirahari irihe ndirahari gusa ndiraza hari kwirahari ngo ngambwira ndirahari diplome gusa iri ahantu iracunze irandindiriye wamu ngo Imana irambwira ati banduje kwiga Bibiliya genda banduje kuri Bibiliya usafishe mu mutwe hoge ndagenda njya kwiga Bibiliya imyaka 3 ngo mveyo imyaka 3 nimaze tiga nari maze undi mwaka nakoze preliminaire nta uza wiga ku ishuri hanyuma urumva ko ari imyaka 4 inza gukora ku mwaka wa 5 imyaka 5 ishize ndagenda njya gukora ndamubwira uyu mwaka nuwanje ati imyaka yose nukuza uvuga ngo imwaka toya umutima kurambwira nuyo mba ndakoze 96 intambara ziba zirabaye nico gihe intambara zabaye muri Kongo bama bavuga ngo abantu bose bakoze examen d'etat ngo bamye babitwika kamubwira nti byasigaye ni ibyanje ngo turangize 96 none turakora abakoze 97 bafa diplome ziraza 98 diplome ziraza 99 diplome ziraza yanje nda akambwira tese none bigeze ndirahari iracacunze muri 2 ngonze nkumva numva barampamagaye ngo uze gutora diplome yawe ndayiryamanye ariko zimpamvu nuko numvaga nari narize nk'abandi ishure yari rinaniye cyane kandi nyine nageze ngerageza n'ubundi n'abandi bose nukugerageza ikikubwira ko ari ukugerageza hari umuntu mwari mwabona ukora ikibiriti tawe uruzuza 100% tawe Bishop aramfashije 99 tawe uko nukugerageza haba nibyo ariko nawe ubonye wayibona mpamvu utyo ubona ko nagira ubwenge buke bayivuga ibingi bintu tubona ko nari umuntu wo hasi sinari nshoboye cyane bijya byikirenga ariko nageze mba mu bantu nyine bahabegereza nk'abambere nabaye ni rimwe gusa mu ishuri nabaye ndagira ngo wa mbere muri 6e primaire mfata nani certificate nibwo nabaye wa mbere naho naherukiye ahandi nageze ngenda nyine ariko hako nyine none uko singiranutse ubwenge bwo kunjisha ku muhanda no kuvuga narigishije nabaye directeur ukuraho nabaye directeur ndigifu waba directeur w'ikigo utazi uburyo bwo gukordona ibintu no gutanga amaraporo eshise nono directeur w'ikigo gacha primaire ngo mare mbanana no w'ikigo c'ishuri rya Bibiliya urumva ko nari tari noroshe yoya sinari noroshe kandi sinari ngomeye nari ahantu hagati na hagati icya 6 kugenda dutera intambwe ducecetse hari urwego tugeramo Imana ikavuga ngo ceceka icyanyuma nimara ngaruka ugatoya mbaha ibyanditswe icyanyuma iyo twaye dutera intambwe hari igihe Imana izitubwira ngo tugende dufite ikintu mu ndoki tugende dufite ikintu mu ndoki niko ufite mu ndoki kuri mu rugendo kwayo ugenda niko ufite Imana yabwiye abanyesiraheli ndaza kwagaruka yarababaje yabwiye Mose ngo ese niko ufite iki kwimbere yawe hari inzitizi niko ufite kugira ngo utere intambwe nuko uba ufite icyo ufite si ukugenda amaboko masa Yesaya wumva ijwi ry'Imana navuze ngo kugira ngo dushobore urugendo rwo kuja mu ijuru nuko tugenda turimo turumva ijwi ry'Imana
Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 6 n'umurongo w'8. Ya nshuti yanjye zisoma ibyakozwe n'intumwa 22 n'umurongo wa 7 n'umurongo wa 10. Ibyahishuriwe Yohana 12 n'umurongo wa 10. Yesaya 6 umurongo w'8, ibyakozwe n'intumwa 22 n'umurongo wa 7 n'umurongo wa 10. Ibyahishuriwe Yohana 12 n'umurongo wa 10. Yesaya 6 umurongo w'8. Yesaya 6 umurongo wa 8. Arabango numva ijwi ry'umwami Imana. Numva ijwi ry'umwami Imana. Riti ndatuma nde. Ijwi yumva ko rivuga ngo ese ndatuma nde. Ninde watugendera? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti. Yesaya aravuga ati ninjye. Ninjyewe bari njutuma. Yes, amen. Yesaya aravuga ngo abari njutuma kubera iki? Yaramaze kumva ijwi ry'Imana rivugana nawe. Rimushoboza gutera intambwe yo kugenda. Ese turacari kumwe? Uziko dufite abakristo bavuga ngo ntibazi n'ijwi ry'Imana uko Imana izivuga. Ega ni kibazo. Ni ikibazo dufite. Umukristo arakubwira ngo Imana izivuga gute? Akakubwira ngo nge sindumva Imana ivuga. Sinzi ijwi ry'Imana. None wibaza niba utazi ijwi ry'Imana, uru rugendo rwo kumusha mu ijuru uzarugerayo gute kandi utumva ijwi ry'Imana? Erega haba n'umuntu ugiye gucuruza, ikiza gituma yunguka nuko azayumva ijwi rimubwira ngo uzatera imbere, akagenda gahomba, bwaca ijwi rikamubwira ngo we komeza gusa bizakunda. Bwaca bigahomba, ijwi rikamubwira ngo komeza bizakunda. Ntabwo bizakunda niba utumva ijwi ry'Imana. Ntabwo uzemera ko n'Imana ikubwira ngo genda utumva ijwi ry'Imana. Wa muririmbyi ntiyaririmbye ngo kandi iki? Kandi ijwi ryawe. Subiramo kandi ijwi ryawe. Nukuvuga ngo hariho amajwi azadusubiza inyuma. Ijwi ry'Imana niryo zaritubwira ngo komeza ugende. Ijwi ry'Imana niryo zaritubwira ngo tera intambwe. Aho imbere birakunda. Sema amen. Hata ijwi ry'Imana ndushobora gukomeza urugendo. Abantu benshi bananiwe basubiye inyuma nuko batacumva ijwi ry'Imana. Kubera ko abantu batagishaka gukorera Imana nuko batumva ijwi ry'Imana. Imana yabwiye Yesaya ngo ese ndatumane. Ninde wankorera? Ninde wakora uyu murimo? Aravuga ngo ndi hano nditeguye. Umuntu yosazira mu rusengero imyaka n'imyaka nta kintu azakora. Uzuza gusa wicare nuko gusa wicare we uzamva bikuryohe kwicara wewe ukuza wicara uzamva bimeze neza. Woba mudamu wo mu rugo udakora ukurwo rugo rwobaho. None muzu Imana niho babwiye ko ari ukuza mukicara gusa mugatuza mugashesheka. Ariko ibigo ndi mukubona kuri isi usarire abantu babuze utuzi hanze mu rusengero turimo, ariko ntiboza gusaba utuzi mu rusengero, ariko bagakunda ngo basabe utwo hanze kandi utwo hano nta audience nukuza kwa mushika ukaronka ngo nta bihembo birashise nta bihembo. Ninde wabwiye ko iby'Imana nta bihembo? Ndababajije imirimo y'Imana nta bihembo bibamo? Mwabakristo ntabyo bibamo none nikukora. Hari umuntu uza wanga ibihembo? Hari umuntu kuri isi mwari mwabona wanga ibihembo? None nikukora. Ubu nyine impande vuze yamara kuvuga tukama tuzamuka, Imana igashikika kubaza ngo se niki wakoraga mu itorero, wowe uvuga iki?
twamara tukaririmba imirimo ukorera mu isi yose yanditswe. Urebe uburyo abantu baza banezerwa aho yaba myiza cyangwa mibi. Noneho yarangiza akamayishiraho imirimo myiza ngo nizamuherekeza kandi ntayo afite. Reba hano shaho banza ureke telefone. Ukumbaye mvuga nawe unamya kuri telefone ukurabona uri muzima. Nimara nkureke ugende gutyo uko sinoba nguhemukiye. WhatsApp gayo ntahisha kandi ama message yabo bantu bose izo nshuti zawe niyo hayisoma uyarareho nje gatugiye gutandukana tunashika ngo nakurikirane n'ibyizo. Ese turumvikanye. Noneho inza ndeba abakristo nkareba uburyo bicyaye kubera ikimwe mushaka ko Imana ibakorera ibirenze mwebwe mutayikorera n'ibiciriritse. Kubera ikimwe mwumva ko Imana ikwiriye kubatabara ariko ayigusaba service ukahanga. Kubera iki ushaka ngo Imana ikomeze intambwe zawe zo kuja imbere ariko udashaka gukora ibyayo. Kubera iki ukunda iby'Imana ntukunde nyirabyo. Ese ko birumvikana? Umuntu w'umusore mubaramya ntabarimo, mubatamba ntabarimo, muri protocole ntabarimo, mubanyamasengesho ntabarimo, mubaza gutegura intebe ngo bakorope ntabarimo, mubasura abandi ntabarimo. Nimumbwire namwe uwo muntu mwamara ngo abashumba ngo bagira abantu ngo bamwe bakunda abandi. Ni bande bakunda? Ni bande banga? Wewe ukunda umwana w'umunebwe ubyaye abana hanyuma akaba mwishana kikinebwe kize kiryamira nukubyuka saa 3 saa 4 ngo arye gusa. Abandi ko barakoropa, abandi ko baroza amasahani, abandi ko baramesura, abandi ko bararyamye. Kurabona ko wamererwa neza? None bababwiye ko mu rusengero ariho baza baryama, twamara tukanezerwa tugukomera amashi. Reka wewe siba hate tugukomera amashi kubera ko umunebwe. Ubukwe ngo nibuba ngo nibagutwerera, nibatagutwerera ngo ariko ngo sinigeze kubabwira umukristo umwe yigeze kuza kumbwira ngo nibamugurana amafaranga mu rusengero. Genda ubwire trésorier akurebere nimba hari ayago haragiye ngo amare gushika ngo buce mbona aragatse ijisho ringana buri. Tese niki ko ryatukuye ngo yamwimye amafaranga. Yakwimye amafaranga ati yakwimye amafaranga ati aguhakanira gute ngo ntayahari. Titondeje kumubaza ndagiye haraho naringiye yari formule yo kubona uburyo mwakira ngo buce ndamutumira ku rusengero araza ndamubwira noneho reka nkubaze ndetse ugifite akazi ko akazi kashize ko ndabibona kandi baba ese ugifite akazi wageze utanga amaturo ati kangahe ngo 100 ry'amarundi. Okay naho icyacumi ngo cyaramunaniye cyarakunaniye ati ndamwandi ndubona bari bakristo bose baza batanga 100 kandi icyacumi cyarabananiye bose amafaranga aje kugurana arava. Ijisho ritukuje ngo ryatukuye ngo bakwimye amafaranga harayo wageze utanga kurya utageze uyatanga niko nabandi baza bayatanga kandi abadatanga nibo baza bagenda bavuga ngo hariya ngo mu rusengero ngo hariho amafaranga ngo ntwabone ibintu biyabikorwa yawe se. Menya akanwa ngurike kumenya kwasama no kuvuga tazatanga n'igiceri amaturo nisha ngo dutinye ngo ntitubivuga ngo biteye na yacu se yareke genu yaryamane numara uzorebe ko abantu bazapfa bagashira utarakizwa abantu ntibari bariho. Hega nabaye pastor mfite abana 3 bagaza barya ibyatsi. Ubu nova ku pastor no kwa nafa mwansanga napfuye hariya naje ngakora ibyo mukora mwe mubikorera mu ijuru si hano kwisi.
si ukwiruka tukiruka twese ngo abashumba ngo bakunda kuvuga ngo amafaranga ni ibyatsi muri mu gushaka si ifaranga abashumba se twanga ifaranga turazanga n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru ntibazanga sikananswe mudaheranwa muzombwire umuntu wanga ifaranga mumbwire muti runaka ni naka yanga ifaranga nzasanga ukwanza ziri he ziri ifaranga ziri sohoze gira muzoza mureba muri aya matoro umunsi umwe muzoyarebe bazofata umuntu umugira amatsiko aza yarebe ntimubona uko twese tungana muzorebe ko muzosangamwe abantu batanze ibihumbi 5 muzorebe ko muzosangamwe inoti zigera 100 z'ibihumbi 5 tazo tubizi ko nawe utazutanga 5 muzamango bizabiva mu ijuru utabitanze birava he mu ijuru base bareka ko babwiraga ngo si asi 500 uwiharaye akarutanga yuzumuka ni ibi bibiri kandi akagenda yafunze umuka barangije kandi ayo makuru mbabwiye nayimpamo nayimpamo urebye 5 ukayiteranya 5 ngahe mwira icyo yobyara yogura iki cyuma iki si chama miliyoni mwese ngo boge bakabizana ngo bikadukwira twese ngwino uza wicara hangaha uwicare ariko nikitanga oya abakristo ese turacyari kumwe banza wumva ijwi ry'Imana niba ushaka gutera imbere ngo ugere kure sema haleluya uheruka kuvugana n'Imana uheruka ijwi ry'Imana icyakunanije icyaguciye indege igituma mu mutima wumva ko bidashoboka ntajwi ry'Imana ni wumva ijwi ry'Imana n'ukuri ku ijambo ry'Imana ni wumva ijwi ry'Imana uyu munsi urahaguruka kandi ijambo ry'Imana twavuze ijambo rya kabiri twavuze ngo dukomeze tugende ariko kandi Bibiri avuga ngo ntitugende nk'imburabwenge siko Bibiri zivuga si ukugenda upa Imana yarababwiye ngo nimbabwiye kugenda mugende mu buryo bikwiriye yamibabwira ngo murebe imbere nubwo ikiyaga kihari nubwo kihari mugende mutumbire mugende ntimugende nk'imburabwenge mugende nk'abanyabwenge dufite ikibazo nubwo twaye dutekereza ko turaja mu ijuru ariko ko turagenda sinzi ukuntu turi mu kugenda amasinari sema amen Bwana Yesu asifiwe ikambaho ibyanditswe gusa Matayo 28 n'umurongo wa 19 Yesu agiye kuturagara tubwira ngo nimugende kwisi niryo sezerano yadusigiye ntiyatubwiye ngo twicare ntiyigeze atubwira ngo turyame ntiyigeze atubwira ngo turuhuke yabwiye abigishwa arababwira ngo nimugende kwisi n'umwaka wo gutera indambwe si uyu mwaka wonyine dukomeza kugenda niryo rage twarazwe niryo sezerano twasigiwe niryo kugenda nta uzukura atagenda kwicara n'umunyabute nta murimo uzukorwa umuntu yicaye mu mirimo yose bidusaba kugira gute guhaguruka no kugenda Imana irababwira kugira ngo mutsinde urugamba ndimurebe ibiri imbere ndimurebe ikiyaga nimukomeze mugende gusa Abefeso ibice 5 n'umurongo wa 2 aha naho baravuga ngo tugendane ariko tugendane urukundo tureke kugenda twangana tureke kugenda tunengana tureke kugenda dusakuza Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 8 haravuga ngo tugende nk'abana b'umuco
Abaefeso bice 5:8. Tugende nk'abana b'umucyo. Nubwo twaye tugende, niba twaye dutera intambwe nk'abana b'umucyo, tumurika abandi bafite ibyo badusoromaho. Si ugutera intambwe gusa, tugomba gutera intambwe tuganisha mu mucyo. Abaefeso bice 5:15 niho havuga ngo ntimugende nk'abatagira ubwenge, niho hadusaba kugenda nk'abanyabwenge. Iyo abantu baba bagenda batagenda buzuye ijambo ry'Imana, baza bagenda nabi. Yohana 15:16 ngo tugende twera imbuto zigumaho. Niba tugiye kugenda, niba dutera intambwe twera imbuto, kandi imbuto zihoraho. Niba ari amasengesho abahoraho, niba ari ukuramya Imana kube guhoraho, niba ari ugusoma ijambo ry'Imana kube guhoraho, niba ari ugukorera Imana bibeho bigumeho, niba ari ukuramya no guhimbaza ari wo murimo uhoreho, ureke kuwukora none ngo ejo uzareke kuwukora. Muri Bibiliya haravuga umuntu wagendanye n'Imana, Imana iramwimura. Henoke itangira ibice 5:23 ngo yagendanye n'Imana, Imana iramureba, ikamureba mu gitondo, ikamureba nimugoroba, ikamureba ari kumwe n'abandi bantu, ikamureba hayaganira, ikamureba habaramye, ngo iramureba iramwitegereza, ngo ireba uburyo hayagenda, intambwe ziwe ngo irazitegereza, ibona zirakwiriye ziratunganya imbere y'Imana. Imana ngo iramureba iravuga ngo uyu mugabo reka mwimure. Ugira ngo Imana izakurinda ibiri imbere ishingiye kuki? Izashingira ku buryo, muri ubu buryo bwo kugenda nabyo tuzashobora kubisobanura ko ari mu nzira y'imyitwarire, uburyo twitwara. Iyo bavuga kugenda bazana mu ijambo ry'imyitwarire. Twitwara gute? Muri uko kugenda twitwara gute? Abami ba mbere ibice 19 n'umurongo wa 3 n'uwa 5. Ibyahishuriwe Yohana 20:8 ahavuga ngo hanze hazaba ngo abanyabwoba, ngo n'abarozi. Abanyabwoba nibo ngo abanyabwoba bazashya niko birivuga. Tibazaraga ubwami bw'Imana abanyabwoba. Tamani zikoresha abanyabwoba. Yosuwa igice cya mbere n'umurongo wa 6 harya navuze ngo gukomera. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo komera, tutinye, ntugire ubwoba. Ni Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uw'icenda. Imana yaramubwiye ngo komera, nta muntu uzi ukomeza gutera intambwe yacitse indege, yananiwe yihebye, ntibikunda. Hakomeza urugendo cyangwa hakomera utera intambwe n'umuntu ukomeye ushikamye, ariko nawe ashikamijwe n'iki? N'ijambo ry'Imana. Si amakuru, si imibereho. Mushumba yabivuze ngo hariho abantu bafite amafaranga, batuza amadolari, ariko babuza amahoro, ntibaza bayasinzirana, ntibasinzira, ntibakira, ntibamira, bafite uburyo. Ariko hariho uwifitiye dukeya, ariko akaryama agasinzira. Ntituze dukomezwa n'ibintu, dukomezwa n'Imana, dukomezwa n'ijambo ry'Imana. Niryo rizarituma tudahungabana tugakomeza urugendo. Abaheburayo 10:39 aho twavuze ngo urugamba si urwacu. Nari nanabivuze, nushira Imana imbere, intambara zose uhura nazo ukabona ari iz'Imana, nukuri uyu mwaka uzagera kuri. Nushira Imana imbere, ikibazo cyose kije ukagiha Imana, ukabwira Imana ngo urugamba si urwanje n'urwawe, ibintu ukabiha Imana, ukabiyiha, wewe ugahagarara ku ijambo ryayo no kuyizera, hanyuma ukavanga urugamba n'urwawe, ntakizatuma usubira inyuma. Oya, Imana izigenda itunganya inzira iyo wayishize imbere. Abaheburayo ibice 10:39, Abagalatiya ibice 4:9. Soreze kuraka nagakunze cyane, niko ndangirijeho. Kavuga ngo Imana irababwira ngo nimuceceke, ariko zikubwira abantu ibihumbi n'ibihumbi, abagore n'abana n'abagabo. Imana ikabwira Mose ngo genda ubabwire ngo baceceke, inyanja iri imbere. Uzi ko hari umuntu
uzugera mu kibazo akarangiza akibwiye abantu nka 40 kandi iyo cyakurenze tuzi utora ubukibwira haba n'umwana w'imyaka 9 umuboneye umwanya wo mubwira amakuru. Iyo wacikoreye ikibazo rero ni harya mpamvu nigeze kuzana n'umuntu umwe mvuye Nyabugogo no sinzi kundo navuze ngo mu izina rya Yesu arambira ngo se nguru umushumba ti kureka nkubwira ikibazo canje tingaye kimbwira arambwira kugeza aho naringeze tugiye gutandukana nemo ese yewe none ndakubwira inama ryari ko wavuze kurabona ndakubwira inama ryari ti noneho pa telefone ni Jane nitumara gatuzovugana nzobona ico nzagufasha naho ubundi ukoga birarangiye naho twari tubonaniye naho twari duhuye ikibazo cyari kimugezanga iyo cagezanga umuntu yokibwira haba n'inyamaswa gutya ubonye nk'inyamaswa woyibwira uti hagarara mbanze nkubwira ibibazo nagize bizabishika bibaho uzi ko umuntu azagenda mu muhanda iyo agize ikibazo akagenda ukamucira uruhande kandi muziranye ntakubone wamwira ngo allo wi ese burya wari kujya hati ryari wabundi ndi wanciye hano kibagabaga kandi sinongeze nkubona ibibazo yarabyikoreye aho kubikoreza ibana kandi muzi ko muyikoreza amaganya ya n'indirimbo ya kera ni ya kera mwebwe mwari mutaramenya ubwenge mwari mutaraca kenge kandi nanje sinabaye muri Sante School sinoyishobora cyane. Hari ibintu byo guceceka Bibiri bivuga ngo umunyabwenge n'igifu ngo bacecetse ndi wo batandukanya ntiwomenya umunyabwenge ceceka. Hari ibibazo bimwe bidufasha guceceka kugira ngo dukomeze dutere intambwe. Ana yageze kugisubiza umunsi agira gute aceceka. Araceceka umugabo amwibazaho ararwara avuga ngo yasinze araceceka arasenga acecetse umugabo ati ndakurutira abahungu bangana gutya araceceka ngo aze gusoza gutya ashojeje mugaragu w'Imana namwe ngo ikindi gihe nkiki sema amen. Bibiri irabivuga ari mu mubwiriza ngo hari igihe cyo kugira gute cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Nubona umuntu aracecetse ngo nawe ngo agasuzuguro ngo umuntu asigaye amuvugisha ngo ndavuga n'igihe cyo guceceka. Ngo nagiye kumuramutsa ngo aranga ngo yamandeka. Bibiri bava ngo ari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kutagira gute cyo kudahoberana. We yamenye ko ari igihe cyo kudahoberana mureke. Tega kugenda umusebya ngo urumva ngo ndakiramutsa abantu ari mu gihe cyo kudahoberana nta mutima mubi. Kamushumba nawe ngo ntakiramutsa abantu ngo kwa magenda gutya nico gendimo. Nzokuramutsa hirya y'ejo. Ega kumenya Bibiliya ni ikintu gikomeye. Yaravuze ngo ikiri munsi y'ijuru cyose gifite igihe cyaco ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana. Hari igihe cyo gusuhuzanya n'igihe kitari cyo gusuhuzanya. Hari kureke gushiraho umuntu ngo ibintu ngo urumva ngo nuko ngo amaze kugera kuri urwego ngo nico gituma atakivugisha abantu ngo ari mu kwa magenda. Agenda gute we wagiyeko wamwihoreye wewe ako abantu baza batwa yanihorera nanje nkamwihorera ko nda wikorera undi namara tahe mu rugo naho utahe mu rugo nashika ryame naho uryame bigutwaye iyo stress ugiye kwitera yo kurara utekereza ngo pastor ngo rwose ngo nanabonye ngo nansuhuza nabi washaka ngusuhuze gute ngo ikorere ngo nabi gute ako nduzi ko ari abantu azavuga ngo yanyampa ngo imitwe nawe yimuhe naja naguwe imitwe itatu gutya nawe umuhe itatu gutya none hari kibazo. Hakuzi ko abantu bazabirusha mu mutima ibintu byoroshe bitagoye. Nimba udushaka guhoberana ngo wamuhoberana ugumbira undi cyane aho none wakaza akagukora ngo ariko ngo yansuhuje nabi ngo naje mfite inyota ngo yo kumusuhuza ngo yamamfata gutya aho bigutwaye we kutamufata heka nukorosha ibintu mu mutima
ugenda ubabara ugusitara niyo aryo uzamva umukristo ngo yasohotse ngo yarasitaye ngo bamusuhuje nabi ariko nawe usitajwe n'ubusa nubundi wari usanze warasitaye ngo bazagusuhuza nabi wagiye uwiwanyu mu rugo akaza gusuhuza ukavuga uti nzashaka duhoberane ukamubwira uti duhoberane bari mukungirira nabi mu rusengero ibyo ntibimazemo kabyaramwe rwose pe abantu banze ntibagobere ntoge n'abandi duhoberane ibyaha muri iyi si ndawe uko ibishobora sinzi ibyabaye nuko ituze rikaba mu mutima cyangwa ugenda uhobera abana bawe uruke ese turacyari kumwe nyamara ibi mbaye mbabwira nibyo maze kumenya abakristo narabashumbye inzibiza bibababaza inzibiza bibakomeretsa ikintu cyoroheje umuntu undi yavuze ngo yagusuhuje nabi uko yagusuhuje gusuhuza uko nawe numara wigendere yavuga ngo nawe wakanwa ndikaza gaceceka ngo yagiye kunsuhuza kamwe umutege nawe naza none wamumubanza suko ntimuzamwishuranye ikibazo kihandi niki numara ugenda uryamusinzire buriya abantu ntibazi kwishakira amahoro ngo bamusuzuguye indese inda gusuzuguye se azakugaburira agusuzuguye se ubamuwe agusuzuguye se yari yakugurira urukweto agusuzuguye se nisheneti yari yayiguha yagusuje se yagise ngo yagusuzuguye gute akagakuru nza nkunda kukavuga uyu wacu yigeze kuza kumbwira ngo umuntu yamubwiye ngo nza nambara nabi inza nambara nabi ati nigeze kubabwira atari sinza nambara nabi hati niko yavuze kandi nyine ndi yaramerewe neza ndamwandise wewe iyo undeba uzubona nzamana nambara gute ukuza undeba hati nzamana wambara neza hari undi ujejwe kundeba si twende tuje nawe umunsi uzombwira ngo nambaye nabi nzobihindura nambare neza naho yindi nyankumbwe yose ijejwe gusa kumfobya icyo bajejwe nukumfobya gusa bamfobye mbariwe banise wewe gusa uzumbwira ko ndi smart ibyo birahanga murarakaye ngo bamubwiye ngo kansos ngo yambaye nabi wewe kurabona wambaye nabi niba ubona utambaye nabi nta kibazo ako kandi nimba ubona wambaye nabi nyine hireke kenda uhindure so nyine bazabareka kukubwira ngo ubwira ngo nibarinde bakubwira ngo wambaye nabi uzoba wambaye nabi nyine bicoco nanje ndacemera ubundi mwambarira nabi kizo ariko mwe mwambaye neza nta kibazo sindebye ga neza ariko nyine nuko aho mbaye ngeze ijisho mwambaye neza kandi kwambara neza ni byiza kuba smart kwambara neza ni byiza tugomba kwambara nabi tugomba kwambara neza kwakira wandi umuntu akavuga ati wambaye neza ni byiza ariko nyine ni munda kuvuga ngo wambaye nabi byo babaza kanya gatoya ukabitaho ngaho ureke kwamwa ngo ese hari mwenda zangurira ngo ese ngo aranjejwe kundeba nigeze kubwira abakristo ntimuzamuza muca imbere yanje nijuzo zambabwira ngo mwambaye neza nabyo ndabijejwe Peter ndi yavuze ngo ni ingurube ngo arazireba ngo ni inkoko ngo arazireba ngo ni imbwa ngo arazireba ngo ikintu cyose kiri mu gihugu ni ca president ibyatsi byo hariya wopfa kwakandagira hariya muri pasiparume wohakandagira biriya biti biteye wobikatagurya gusa hega biriya wabizira n'iby'igihugu natwe hano mu rusengero twebwe abashumba tujejwe kumenya ibintu byose bya hano mu rusengero nitwe bireba n'uburyo wambaye nitwe bireba biratureba umunsi uzoza uvuga ngo ntibindeba gute ntibindeba njewe ngo uko wambaye ninde wakubesha hano gasi wanyu hano ni wanyu niho muba hano hariho mushumba mukuru hariho umuyobozi hariho utureba hariho utujejwe atureba uhereye ku kirenga ukageza ku mutwe ajejwe imitima yacu ajejwe n'imibereho yacu isanzwe agomba kubabwira mushumba akavuga ngo uri smart cyangwa akavuga ati tiwambaye neza kuravuga ngo ndakureba gute bibiri n'abamwaheburayo ngo mubayobore kabazabazwa imitima yabo niko bibiri ivuga je ndabizi iyo nshumza abakristo ndenjejwe imitima yacu uza wambaye nabi nkureka iyo ndakuretse nawe ngo arakabye nawe urakabye
urakabya njewe ndeke kubera iki? Reba nkuriya mwana wacu wari kubona uburyo yari kwaguruka na kiriya gikanzu uburyo kimeze neza, kiriya gikanzu iki yari kwaguruka buriya nta paro dabwagira ngahe hazogira undi ufite akagera hangaha nazaguruke hano nyine muze mwanga mumenya kubikora ariko mukanga wundi tubivuga. Nigeze kwicaza abantu abakobwa babiri hano babatangaho urugero, ndabwira ngo nimwicare hano imbere, umwana nigwa kuhicara hananirwa kuhicara, teze kuranirwa kuhicara kuhicara ngoya